umugoroba mwiza rero mwe mwese mwahisemo gukurikira gahunda za Good Rich TV uyu mwanya makuru agezweho mu Kinyarwanda makuru yacu agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Guverinoma y'u Rwanda yishuje y'ubwami bw'Ubwongereza miliyoni zigera kuri 50 z'amapaundi n'ukuvuga miliyari zirenga 86 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko yananiwe guhagarika mu nzira zemewe gahunda y'ubufatanye mu gushakira ibisubizo ikibazo cyabimukira. Turaza no kunyarukira mu mahanga aho mu gihugu cya Kenya habaye imyigaragambyo yakwirakwiye ikagira ingaruka mu nkambi y'impunzi ya Kakuma mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kenya. Polisi ikaba yasabwe kurasa amasasu nyayo mu bigaragambya nkuko itangazamakuru ryo muri ako gace ryabivuze. Twongeye kubaha ikaze rero mu makuru yacarambuye amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Damascene Nsengiyumva ku buhanga bw'ibyuma tukaba dufashijwe na Leonce Tuyizere. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda aho guverinoma y'u Rwanda yishuje y'ubwami bw'Ubwongereza miliyoni 50 z'amapaundi n'ukuvuga miliyari zirenga 86 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko yananiwe guhagarika mu nzira zemewe gahunda yo gufatanya mu gushakira igisubizo ikibazo cyabimukira mu buryo bw'amahoro. Inkuru irambuye tugezweho na Nicole Nyirabuhanuzi. Guverinoma y'u Rwanda yishuje iy'ubwami bw'Ubwongereza miliyoni zigera kuri 50 z'amapaundi no kuvuga miliyari zirenga 86 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ko yananiwe guhagarika mu nzira zemewe n'amategeko gahunda y'ubufatanye mu gushakira igisubizo kirambye ikibazo cyabimukira. Ishyaka riri ku butegetsi ryatesheje agaciro amasezerano Ubwongereza bwasinyanye n'u Rwanda mu minsi yo guhatanira kuguma ku butegetsi mu mwaka ushize wa 2024 nyuma y'imyaka ibiri ibihugu byombi byari bimaze biyashyizeho umukono. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko Ubwongereza butahagaritse amasezerano nk'uko bwayatangije mu buryo bwemewe n'amategeko bugasaba u Rwanda kureka kwishyuza binyuze mu cyizere ibihugu byombi bifitanye. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko Ubwongereza bwasabye u Rwanda kwirengagiza kwishyuza bishingiye ku cyizere n'ubwumvikane burangwa hagati y'ibihugu byombi none ngo icyo cyizere Ubwongereza bwagitakaje bufatira u Rwanda ibihano. Yagaragaje ko Ubwongereza bwasabye u Rwanda kutabwishyuza bishingiye ku cyizere ndetse n'umwuka mwiza urangwa hagati y'ibihugu byombi ariko Ubwongereza bukaba bwarasenye icyo cyizere binyuze mu bihano bidafututse bihatira u Rwanda guhara umutekano w'igihugu biherekejwe n'amagambo asebanya yavuzwe na Minisitiri ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari Lord Collins. Igihugu cy'Ubwongereza gisabwe kwishyura ku kayabo mu gihe bwamaze kugaragaza ko bubogamiye kuri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wayo wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Nyuma yaho umunyamabanga wa leta y'Ubwongereza ushinzwe ububanyi n'amahanga David Lammy aganiriye n'abakuru b'ibihugu b'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi gushize igihugu cye cyahise gifatira u Rwanda ibihano. Ubwongereza kandi bwahise bwemerera leta ya Kongo inkunga ya miliyoni zirenga 14 z'amapaundi yiswe y'ubutabazi ashyirwa mu gufasha abababaye kurusha abandi mu burasirazuba kuri ubu bugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Ku rundi ruhande ariko Lord Collins Minisitiri ushinzwe ububanyi n'amahanga n'akarere k'ibiyaga bigari yavuze ko u Rwanda rukorana n'umutwe w'iterabwoba wa ADF uheruka kwica abasivile 70 mu rusengero rwo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo yandikiye Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane yisegura ntabwo biravuguruzwa mu nzira yemewe nk'uko byatangajwe ku mugaragaro imbere y'abagize inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza. Madame Yolande Makoro yavuze ko u Rwanda rwamaze kohereza Ubwongereza ubutumwa bwishyuza icyiciro gikurikira cya miliyoni 50 z'amapaundi kigomba gutangwa mu kwezi kwa Mata 2025 nk'uko bikuriye mu masezerano ibihugu byombi byasinyanye. Muri ayo masezerano kandi atarahagarikwa mu buryo bwemewe nk'uko yasinywe kugeza mu mpera za 2024 Ubwongereza bwari bumaze kwishyura u Rwanda miliyoni zigera kuri 270 z'amapaundi. Aya masezerano kandi ateganya ko Ubwongereza bugomba kwishyura u Rwanda ikindi cyiciro cya miliyoni 50 z'amapaundi muri 2026. Nicole Nyirabuhanuzi, Good Rich TV. Muyandi makuru umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize umunyarwanda ngororano Anthony muhuza bikorwa w'umuryango w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Madagascar. Mugenzi wacu Pauline Mutoni yadukurikiraniye byinshi kuri iyi nkuru.
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize umunyarwanda Ngororano Anthony umuhuzabikorwa w'amashami y'umuryango w'abibumbye mu gihugu cya Madagascar. Guverinoma ya Madagascar yemeje ko Anthony Ngororano ufite ubunararibonye bw'imyaka isaga 20 mu gukorera imiryango mpuzamahanga wa mbere Werurwe 2025. Uyu mugabo wigeze kuba umunyamabanga uhoraho mu biro bya Minisitiri w'Intebe mu Rwanda, yari ahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP guhera tariki ya 11 Nyakanga 2022. Mbere yaho kandi yanabaye uhagarariye UNDP mu gihugu cya Mauritania, aho yakomeje kugaragaza ubunararibonye n'ubuyobozi mu bijyanye no kubaka iterambere rirambye mu nzego za Loni ndetse no mu rwego rw'abikorera. Mbere y'inshingano yahawe muri Mauritania, Anthony yabaye umuyobozi w'ibiro by'umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mibereho myiza y'abaturage UNFPA muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanakoze n'indi myanya inyuranye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guteza imbere abagore UN Women, harimo kuba yaranabaye uhagarariye iryo shami, akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe Afurika rikorera i New York muri USA. Yakoze nk'umujyanama mukuru wa Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu by'ubukungu, aho yari umunyamabanga uhoraho, ariko mbere yaho akaba yaranakoze imyanya itandukanye muri UNDP. Ngororano afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza Masters mu bijyanye n'ubukungu bugamije iterambere yakuye muri kaminuza ya East Anglia, n'iy'ububanyi n'amahanga yakuye muri kaminuza ya Sussex mu Bwongereza. Nanone kandi Ngororano afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bukungu yakuye muri kaminuza iherereye mu murwa mukuru Mutoni Pauline, Goodrich TV. Ikigo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC cyagaragaje u Rwanda nk'urugero rw'igihugu cyateje imbere ubuvuzi bw'ibanze muri Afurika. Mugenzi wacu Nema Habiyaremye aratubwira byinshi kuri iyi nkuru. Ikigo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe gishinzwe kurwanya no gukumira indwara African CDC cyagaragaje u Rwanda nk'urugero rw'igihugu cyateje imbere ubuvuzi bw'ibanze muri Afurika. Byagarutsweho n'umuyobozi mukuru wungirije w'agateganyo akaba n'umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubuvuzi rusange n'ubushakashatsi muri Africa CDC, Dr. Raj Tajuddin, uri mu Rwanda aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere ry'urwego rw'ubuzima izwi nka The Africa Health International Conference Agenda AHIC, izwi nka The Africa Health International Conference Agenda AHIC 2025. Yavuze ko guteza imbere ubuvuzi bw'ibanze ari ukwita cyane ku byo abaturage bifuza, ukubakira sosiyete ubushobozi bwo kuba yafata inshingano ku rwego rw'ubuzima. Yakomeje ashimangira ko ubuvuzi bw'ibanze bushobora guteza imbere ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, gukoresha internet binyuze mu gusakaza telefoni zigezweho muri Afurika ku kigero cya 80% ndetse hakinitabwa ku buryo bw'ishoramari. Uyu muyobozi yakomeje agaragariza ibihugu bitandukanye byitabiriye iyo nama ku Rwanda rwabaye urugero rwiza kuri byo muri Afurika, kuko rwabashije kubaka urwego rw'ubuvuzi bw'ibanze. Yagaragaje ko kuba u Rwanda rwarabashije guhangana n'ikwirakwira ry'icyorezo cya Marburg ndetse no kugabanya umubare w'imfu cyashoboraga guteza, bishimangira uko urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda ruteye imbere. Rigabanuka rikomeye ku nkunga yaterwaga ibihugu byo muri Afurika bitanategujwe n'ababiteraga izo nkunga, bikwiye gukora ibishoboka byose mu kuziba icyo cyuho. Yashimiye Perezida Paul Kagame wagaragaje ko gushora imari mu rwego rw'ubuzima muri Afurika bishoboka, ahamagarira inzego zinyuranye gutangira gushaka ubundi buryo bw'ishoramari mu rwego rw'ubuzima hagamijwe kuruteza imbere. Yongeye kwibutsa ko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kugira ubushake gusa mu gushora imari mu buvuzi bw'ibanze bidahagije, ahubwo hakenewe no gushyira mu bikorwa ibyo wiyemeje. Dr. Raj Tajuddin yakomeje ashimangira ko Afurika ikeneye gushyira imbaraga mu guteza imbere inganda ubuzima bufite agaciro karuta ka zahabu. Byakumarira iki gutunga amagana ukabura amagara mazima?
ikaze muri Good Rich Life Care. Turasuzuma physical assessment, tukanavura indwara zitandukanye dukoresheje imashini zikangura ibice by'umubiri byasinziriye, fitness machines, imashini zisohora imyanda zigatwika ibinure na cholesterol bidakenewe, hydrotherapy operation machine, reflexology na massage bikangura imyakura bigafasha imitsi, amagufa n'ingingo, ndetse n'imirire myiza, food supplements and human health foods ku bana ndetse n'abakuru. Tubafitiye kandi aerobics, sauna, aromatherapy ndetse na relaxation massage. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788 30 27 cyangwa 0788 30 77 na 0788 30 54 Kora sport kandi mu buryo bukonogeye. Mega Global Market urahasanga G Vibration Plate, imashini ituma ukora sport utavuye mu rugo, ikomeza magufa, umubiri ukaba fit, ituma umubiri ubutoshye, ikamura ibinure bidakenewe. Kora massage y'ibirenge wawe mu rugo nta stress hakoreshejwe imashini zikoranye ubuhanga. Ibirenge biratondekara nyuma y'umunsi muremure waguteje umunaniro. G-Sport Massage irabikemura. Sibyo gusa, G-Leg Beautician nayo n'indi mashini yihariye. Kandagiramo wicaye mu ntebe wawe maze amaguru yawe ahabwe massage y'igisirimu. Izi mashini zose zihari ngo ubuzima bwawe bugende neza. Zibarize muri Mega Global Market mu mujyi wa Kigali. Hamagara nimero ya telefone ubona kuri ekara yawe cyangwa ubagurira kuri urubuga rwa internet. Mega Travel and Tourism Limited, igisubizo kubifuza kujya i Burayi, Canada ndetse no muri Amerika. Duhuza abacuruzi n'inganda, abifuza gutembera ndetse n'abifuza gutegura ibitaramo i Burayi, Canada ndetse na Amerika, bo bose turabafasha. Bifuza kwiga ni karibu kuko Mega yamaze guhabwa ibyangombwa byose byo kuba International Student Recruitment Center. Hari short courses, diploma, bachelors, masters ndetse na PhD mu mashami yose mwifuza. Tubafitiye kandi scholarship muri Canada, Europe ndetse no muri USA. Tubafasha gushaka visa zaba iz'igihe gito ndetse n'iz'igihe kirekire. Tubafasha kandi kubona amatike y'indege ndetse n'amahoteli. Tubafasha kubona akazi n'ibyangombwa byo gukorera i Burayi ndetse no muri Canada. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, haruguru y'ibiro by'akarere ahazwi nko ku Badezami. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero yacu ngendanwa 078 83 622. Wanadusura kandi ku rubuga rwacu wa3.megaglobalink.com. Mutugane tubafashe gukabya inzozi zanyu. Amakuru yacu tuyasoreze mu mahanga, aho mu gihugu cya Kenya habaye imyigaragambyo yakwiye ikagira ingaruka mu nkambi y'impunzi ya Kakuma mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kenya, aho byasabye ko polisi irasa amasasu nyayo mu bigaragambyaga nk'uko tubikesha itangazamakuru ryo muri ako gace. Aya n'andi makuru avugwa mu mahanga tuyagezweho na mugenzi wacu Leonce Twizere. Tubahaye ikaze mu makuru avugwa mu mahanga, tujye guhera muri Kenya. Muri Kenya habaye imyigaragambyo yakwirakwiye ikagira ingaruka ku ituze ry'inkambi y'impunzi ya Kakuma mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Kenya, aho byasabye polisi kurasa amasasu ya nyayo kubigaragambya nk'uko itangazamakuru ryo muri ako gace ryabivuze. Iyi myigaragambyo yatewe n'ibura ry'ibiribwa n'amazi muri iyo nkambi, nk'uko abatuye mu nkambi babivuga. Imibereho yazahaye cyane, aho benshi bari kugorwa no kubona ibyangombwa by'ibanze. Iri bura ryatewe n'igabanuka ry'inkunga yaturutse ku kugabanuka kw'amafaranga yatangagwa n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Iyi nkambi imwe munini ku isi icumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro bagera ku 200,000 nk'uko Amnesty International ibitangaza. Iyi nkambi ahanini icumbikiye impunzi zituruka muri Sudani y'Epfo, Ethiopia na Somalia. Uwitwa Mama Kayembe, impunzi yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko iba muri Kakuma, yabwiye ikinyamakuru cya African News dikesha inkuru ko kuva Donald Trump yaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu abanyakenya babayeho nabi cyane. Ngo ubu abakozi ntibagihabwa imishahara, ibyo bashinja Donald Trump. Yongeraho ko ibitaro byabuze imiti, bagorwa no kwishyura amafaranga y'ishuri, kandi ngo byose bakabishinja Trump uhagaritse inkunga yacaga muri USAID. Iri gabanuka ry'inkunga ntiryateye gusa inzara, ahubwo ryateye no kudatekana muri iyi nkambi kubera kubura ibindi by'ibanze bakeneraga. Hakaba ari impungenge ko iyi mibereho ishobora gukomeza kuzamba kurushaho. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyakomereze muri Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yahagaritse ubufasha Amerika yahaga Ukraine
mu rwego rwo gushyira igitutu kuri perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kugira ngo atangire ibiganiro bigamije kurangiza intambara n'Uburusiya. Iri hagarikwa ry'inkunga ribaye nyuma y'ibiganiro byabereye mu biro bya perezida wa Amerika Oval Office, aho Trump na Vice Perezida JD Vance banenze Zelensky kuba ataragaragaje gushimira guhagije ku nkunga ya gisirikare irenga miliyari 180 z'amadolari y'Amerika yahaye Ukraine kuva Uburusiya bwagaba ibitero kuri icyo gihugu mu myaka 3 ishize. Umwe mu bayobozi ba White House wanze ko amazina ye atangazwa kuko atari yemerewe kugira icyo abitangazaho kuri iyi nkunga, yavuze ko Trump yibanze ku gushaka uko habaho amasezerano y'amahoro kandi ashaka ko Zelensky agaragaza ubushake buhagije bwo kugera kuri iyo ntego. Ni mu gihe uyu muyobozi yongeyeho ko Amerika iri guhagarika ndetse no kongera gusuzuma inkunga yayo kugira ngo irebe niba koko igira uruhare mu kuba hakemurwa ikibazo. Iri tegeko rizakomeza kubahirizwa kugeza igihe Trump azafatira umwanzuro ko Ukraine yagaragaza ubushake bwo kuganira n'Uburusiya mu rwego rwo gushaka amahoro nk'uko uyu muyobozi yakomeje abivuga. Ubwo hari hakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka wa 2024, Trump yari yaratangaje ko natorwa azahagarika mu gihe gito intambara yo muri Ukraine. Ku wa mbere, Trump yanenze Zelensky kuba yaratangaje ko iherezo ry'intambara rikiri kure cyane. Zelensky yari yavuze ko bizafata igihe kugira ngo bagere ku masezerano arangiza intambara, agerageza kugaragaza ishusho nziza ku mubano wa Ukraine na Amerika nyuma y'inama yabaye muri White House mu cyumweru gishize. Abategetsi ba Amerika ndetse n'aba Ukraine bari biteze gusinyanya amasezerano ubwo Zelensky yasuraga Amerika ku cyumweru gishize, aho ayo masezerano yari gutuma Amerika ibona uburenganzira bwo gucukura amabuye y'agaciro y'ingenzi yaboneka muri Ukraine mu rwego rwo kwishyura inkunga Amerika yatanze kuva intambara yatangira. Ni mu gihe White House yari yanatangaje ko ayo masezerano yari kuzafasha gutsura umubano w'igihe kirekire hagati ya Amerika na Ukraine. Vice Perezida wa Amerika Vance akaba mu kiganiro yagiranye na Sean Hannity wa Fox News yatambutse ku mugoroba wo kuwa mbere, yaravuze ko bagenzi babo bo ku mugabane w'Uburayi bari gukomeza gutiza umurindi Zelensky aho kumushishikariza gushaka uburyo iyi ntambara yarangira. Ni mu gihe abademokarate bo bavuze ko guhagarika inkunga ya Ukraine ari icyemezo kiri kuba cyashobora kugira ingaruka mbi cyane. Ubutegetsi bwa Biden bukaba bwari bwarahaye Ukraine inkunga ya gisirikare n'intwaro bifite agaciro ka miliyari 66 zirenga z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intambara yatangira. Hari hasigaye miliyari 3 zirenga z'amadolari y'Amerika zari zaratanzwe na Kongere ariko zitarakoreshwa. Ayo mafaranga akaba yaragenewe kugura izindi ntwaro zituruka mu bubiko bwa Amerika. Hanyuma y'ibyo kandi Perezida Trump abinyujije ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social yavuze ko Amerika itazihanganira iby'intambara Ukraine ishyize imbere. Amerika ivuga ko Ukraine nta mbaraga yagira itayishingikirijeho ndetse kuri ubu ikaba yahagaritse izo nkunga nk'uko twabivugaga, kandi akaba ari imwe mu nzira yatumaga Ukraine ikomeza kuba yatera imbere. Ku rundi ruhande Trump akaba akeneye ko kandi ngo habaho amasezerano yemerera Amerika ubwisanzure bwo gucukura umutungo kamere wa Ukraine, bikaba ubwishyu bw'inkunga ya gisirikare irenga miliyari 350 z'amadolari y'Amerika. Trump avuga ko Amerika yahaye Ukraine kuva muri Gashyantare 2022 ubwo yatangiraga guhangana n'Uburusiya. Amakuru avugwa mu mahanga reka tuyakomereze muri Philippines. Indege y'igisirikare cya Philippines mu bwoko bwa FA-50 yari ifite abarwanira mu kirere babiri yaburiwe irengero mu ijoro ryo kuwa mbere ubwo ari mu butumwa bwo gushyigikira ingabo zo ku butaka zarwanaga n'inyeshyamba mu majyepfo y'igihugu. Igisirikare cyatangaje ko iyo ndege yatakaje itumanaho mbere yo kugera aho yari igiye kugaba igitero. Izindi ndege zari kumwe nayo zabashije gusubira ku kibuga cy'indege cya gisirikare mu ntara ya Cebu nta kibazo. Igikorwa cyo kwishakisha kiracyakomeje kandi ubuyobozi bw'igisirikare bwasabye abaturage gusengera abari muri iyo ndege. Kugeza ubu nta makuru aratangazwa ku cyaba cyateye iryo bura ry'iyo ndege ndetse ntibiramenyekana niba izindi ndege zo muri ubwo bwoko zizahagarikwa by'agateganyo. Philippines yaguze indege nk'iyo zigera kuri 12 mu bwoko bwa F-50 hagati mu 2015 kugera mu 2017 zivuye muri Korea y'Epfo mu rwego rwo kuvugurura igisirikare cyayo. Izo ndege zakoreshwaga mu bikorwa bitandukanye harimo no kurinda inkombe zo mu nyanja South China Sea. Amakuru avuga mu mahanga reka tuyasoreze muri Isiraheli. Guverinoma ya Isiraheli yatangaje ko mu gihe imbohe zose zafashwe bugwate n'umutwe wa Hamas zizaba zitarekuwe vuba, izafunga amarembo ya Gaza ubundi ikahindura ikuzimu.
Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Hamas nitarekura imbohe z'abanya-Israel yafashe bugwate ingaruka zikomeye zigiye kuba zagera muri Gaza. Minisitiri w'ingabo za Israel Katz we yunzemo avuga ko Hamas nitarekura izi mbohe zisigaye Gaza izahinduka ukuzimu. France 24 yanditse ko Netanyahu amaze iminsi yotswe igitutu n'abaturage ba Israel barimo nabo mu miryango y'abashimuswe basaba ko abantu babo bagaruzwa ku neza cyangwa ku nabi. Ni mu gihe mu cyiciro cya mbere cy'amasezerano y'agahenge umutwe wa Hamas wari urekuye imbohe z'abanya-Israel 25 zikaba zarinze n'imibiri 8 y'abapfuye, mu gihe Israel nayo yarekuye imfungwa 1800 z'abanyapalestine. Ni mu gihe mu mbohe 251 zari zatwawe nyuma y'igitero Hamas yagabye muri Israel kuwa 7 Ukwakira 2023, 58 zikiri muri Gaza harimo 34 za Israel yamaze kwemeza ko zapfuye. Leonce Tuyizere, Goodrich TV. Amakuru avugwa mu mahanga ni yashyize akadomo ku makuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba. Dushimire mwe mwese twayabanyemo, tunashimira ikipe ngari ya Goodrich TV yadufashije kuyategura no kuyabagezaho. Ngiye wayabagezagaho ndi Jean Damascene Nsengiyumva, naho Leonce Tuyizere ari ku buhanga bw'ibyuma. Mugira amahoro.